hambayafaro tei belekino hambayafaro tini narok jara phai chini je o koktuma thumani panda phaiman bagai belekino tini khadung khaja ni bisute saklaina nai tongo chini joto music hamjak tongnai chini joto chini youth rong bagai jeng tini oro azua tongo ani ICA department principal officer tei chini oro committee ni chini by chairman tei chini oro committee member tei omono jeng tini saklaina bagai chini joto chini media friends oro ringmani haino hai thanai bisini hai taklai boseng Tipra idol season 2 jeng chengna thangi tongo chini mo theme hingke jeng thanai boseng clear khaisa haino hai tesa moitu kheri finai Tipra idol khaimani chini on harmung hangke kebang bro confusion go tangai ADC crisis ng toma jara wonara tong tholai rang khibi tong hairau khini kebang bro question khlai hiaba sing bono sing clarify khainai kisija tangai hangke chini ICA department culture affairs eba culture promote khaina bagena jeng aboni samung tango jehetu culture bedek ni department awon bage jeng chini especially chini youth round bage jeng chini culture promote khaina bage jeng tini okase platform saramani haikeno taklai haino hai jeng Tipra idol season 2 jeng chengna thangi tongo buskangni phainai 7 tarik ni simi 15 tarik jora o January month ni 7 tarik simi 15 tarik jora haino safinai o month ni form available ngai hard copy narok journal eba sub journal office 7 tarik to 15 tarik jora mannai tendara online e bonarok DTADC website online e bonarok form mannai tai form submit kinok centrally khumulungo phai or JDO officer or chini department hoite officer tongnai naro office submit claim mannai tai audition ni date hangkai audition opening ceremony hangkai 20 tarik simi changjangnai 20 tarik simi changjangnai 20 tarik simi 27 jora changjangnai audition hangkai chini orna central nai joto chini music hamjak tonai chini youth drone bagai omo chini kaisa taklai bisi ketaningi nong thani kaisa ya farmo chini ICA bedeng bukhaktei haino hai age limit tongnai 15 years simi 30 year jora age limit tongnai tai 15 ni simi 30 jora age limit tongnai tai first prize tongnai 2 lakh tai scooty kaisa tongnai second prize tongnai 1 lakh third prize tongnai 50,000 omo chini resamung hamza tongnai chini sikla rongni bagai obo chini yafarmung ICA bedek ni eba chi TDS Khapang ningai tai chini bubagra naikol phangbai chini honorable CM ni tidulung bai chini entire chini TDS chini you don't balakhino shakthari tongo borno joto bedegano music bedego simia gabang sports ung music ung gabang ma department joto balakhino shakthari tongo buskang ma chini you don't know sing bahai ke borno tebo platform ya phanan bagai nge omono sing hainai sapinai sing omon na harmu chini you don't know ta nge music hamjar gabang ma tongo sing music ni bisingti ba sing careers nami mano गाउँमा के चंग चिनी कैरियर समान लगे लगे चिनी मुकुम होकुन म थांगना हेंगे बेलेखिनो चिनी यू ड्रग साकथाना नांगो जेमन चिनी जत्तो चिनी तिपारसा बसंग जत्तो कम्युनिटी वनो फक म्यूजिक दं फेबा जों दाबुन यू ड्रग गोबां वेस्टार्न म्यूजिक फलो खायो बॉलीवुड फलो खायो गोबां फलो खायो बेलेखिनो कामको फेबा चिनी वेस्टार्न फलो खायो जों चिनी जे निजिन ट्रेडिशन चिन जादु कलेजों थों चिनी गोबां कम्युनिटी जे फक म्यूजिक जों पगि थां फेबा आमन म थांगि नारना हकाय चिनी यू ड्रग नि थानि बेलेखिनो रेस्पॉन्सिबिलिटी करो तम आवन बगे चिन अ प्लेटफॉर्म नि बिसिंतै चिनी यू ड्रग बिसिंतै चिनी जे दफानि मकुम हुकुमनि जे रसामु एबा जे फक ट्यून आवन जों म थांगि नारना बगे बेलेखिनो नांगि दङ आवन बगे जों चिनी यू ड्रग बिसिंतै अ प्लेटफॉर्म सनामका जों बसकांगो चिनी जे मकुम हुकुमनि जों बसं सदन लानके चिनी यू नि याफावनो दंनाय न आवन बगे तागले हाइनो हाय जों Tipra idol season 2 नि बिसिंतै जों चिनी यू ड्रग जों सदन तुफिनाय म्यूजिक हापर अमनि बजेट कोनो लिमिट दा अमनि बजेट नि हंकाय फर्स्ट प्राइज नि 2 लाख सेकंड प्राइज नि हंकाय 1 लाख थर्ड प्राइज के 50,000
गावमन बिसिङाव च तै फर्स्ट प्राइस इनके उसको कैसे मानफिन nang suman ka budget besar बाजे चुंगनो न और पूरा क्लियर किया को चुंगनो न या फर नाही जिन मेडियन बिसिङो ऑडिशन में खरबस नारगन ऑडिशन ना फर्स्ट जेमन जों ऑडिशन जेमन ताबो गोबां मा जाने जों ओपन टू ऑल खायगा कुनो लिमिट ना गैया दाखले इनके जे गोरों बन फाया आरो ऑडिशन दि फायतो और बिसिङो जजेस रो बर डिसाइड खायनाय जजेस डिसाइड केकारो 45 जना जंगना नाकि 50 जना जंगना 6 जना दाबो जजेस डिसिजन नाय फेबा जेफ्रु गाल राउंड नि परे थिएटर राउंड थानाय आपुर हंका आजागो 20 तंनाय दा थिएटर नि परे सेमीफाइनल दा 10 तंनाय 10 नि परे के फाइनल के 5 तंनाय अमागे आबो जजेस थारि बर डिसिजन नाय ऑडिशन बहुत खायो ऑडिशन में सेंट्रल खुमल गंगनाय आरो जनरल ऑफिस कॉन्फ्रेंस ऑडिशन के हाइनाय मुतो खाइदिफिना 20 तारिख सिमी और मंथ जनवरी 27 जोरंनाय हंकाय ते फॉर्म डिजाइनाय मंथ जनवरी मंथ नि 7 तारिख सिमी 15 तारिख जोरा Tipra sini Tipra sa pung bara sini da auto participate खाइना को ए Tipra sa रजिस्ट्रेशन खाइना नि बागै कोनो खिरा का रां बा खिरा कोनो दाना फी हंके फॉर्म कलेक्ट हेफ्रो 500 ना सबके ऑनलाइन नाय ना ऑफलाइन में सबमिट खेने सबमिट खेप जे खेमनन के जास डिसाइड खेने जास बर डिसाइड सब का हमले सब ओके खरतन बिसि नारना फार्स्ट सेकंड थार्ड आसिम फर्स्ट सेकंड थार्ड थानाय रंनि हाय 10 जना बा 8 जना आपुर निगे बर नंबर सेम तंगन बग बर नाम खेला ता रूल्स नंबर जदि नंबर मार्क्स सेम मुगी तंग हंके आ जागाव बरम जास डिसिजन नाय तेविसर सबरियो बर आबनो बखाइनस लेखने जासे भाई खेने